Pemirsa pariwisata Bali ngelimbak gelis pisan. Penglimbakan inucap nenten kesarengin antuk parindikan sane nyokong kehanan pariwisata Bali mangde sayan pecik. Pikobet indik kemacetan kantos mangkin durung preside ke arepin pecik. Pengamat pariwisata Imadi Sulasa Jaya Mausang patut kemarkiang seseleh indik wilangan krama Bali sane makarya ring widang pariwisata ring Bali, saihang ring krama duro Bali sane rau ngeruruh pikarian ring Bali. Patut kemargiang pengawasan sane becik indik prasarat investor sane ngerancing mangde urati ring budaya tur krama Bali. Taler patut ngutamayang krama Bali mangde makarya ring widang pariwisata Bali. Dani Mausang Panglimbak Pariwisata kasinahang saking wilangan kunjungan wisatawan sane rauh ke Bali. Pengerauh wisatawan ke Bali dawag warsa kali tali siongolas sawetara 6, kali yute nanging rauh ring bulan September warsa kali tali 4 wilangan pengerauh wisatawan wantah 4,7 juta. Ya diastun wilangan kunjungan kantun andap kanan kemacetan ring margi agang pisan. Kahanan inucap ngawinang samian angkaning rumasuk pamewuh, rumasuk ring para wisatawan sane rauh ke Bali. Parindikan inucap taler ngawinang pelayanan majeng para wisatawan saya nedunang. Sulasa mausang para wisatawan sane rauh ke Bali sadurung nyane akehan sareng grup utawi kit, nanging sane mangkin akeh sane fit. Para wisatawan sane rauh ke Bali taler jenek lewih suwe sangkaning wenten visa sane ngawinang ipun presiden suwe jenek ring Bali. Kanan inucap taler sane ngawinang para wisatawan sane melancaran ke Bali madewe selah wiadin kala mekarya ring Bali kantos presiden mungkah pabrik obat terlarang. Dane mausang kebijakan pemerintah pungkuran puniki banget mayu sering panglimbak miwah pawahan pariwisata Bali rumasuk makatah pikobet sane ke arepin Bali. Pemimpin Bali patut nguratiang panglimbak pariwisata Bali mangde panglimbakanipun sayan becik. Citamaya Bali Pos Nguningayang.